Sithatha ngo-WTE ibhungu elidabuka eMthatha e-Eastern Cape uNtando Mphathiswa lenza umsebenzi oncomekayo ngobuciko obaziwa nge-latte art lapho lidweba khona imifanekiso ehlukene ekhofini. Adikudlule emhlabeni isihlabani somculi we-hip hop Linda Mkhize ngo-2018 owabedume ngelika ProKid, uNtando Mphathiswa wasebenzisa ubuciko bakhe ukwenza umfanekiso kaProKid esebenzisa ikhofi. Lolu hlobo lobuciko lwaziwa nge-latte art. Leli bhungu elidume ngelika McBavo kontangabalo linekhono elingavamile lokudweba izinhlobo ngezinhlobo zezinto ekhofini. Uthi ngokwesidalo sakhe nje yonke imisebenzi yezandla uyavelela kuyona. Kuthe uma ethola itoho kwenye ama-restaurants eKapa wasithola enza lobuciko ngekhofi okwaqala ngokuthi adwebe inhliziyo. Ngale art ndiyenzayo ndifundisa wonke umuntu onomnqweno wokufunda ngobubarista. Into endiyihalelayo ndihalela abantu balapha eMzantsi Afrika bandinike inkxaso ngale nto ndiyenzayo, ngoba le nto andiyenzeli mna ndedwa, ndiyenzela thina singumZantsi Afrika sonke. Leli bhungu elineminyaka engama-28 lithi linokujabulisa abathandi bekhofi ezitolo zendawo ngalobuciko balo. Mbukeli kusale kahle.